Radio Mapang, tukwa ku minute summer atong badan kalami, aw tamabishiba kan sundong tinzakar. Mazang bubanong, pelasita hour, Tushi and the Banti atan ba kan lir, ipa kanya, kinang tsikay, pi kinang po alima tuktsir aw ba kumka achong ba tanang nung, pa pilam dita tamdak tsina mabishya lir anong jasnu kitang ipa kan kalami ang ati. Akamli tepayo ni chang rapatam ajakin yakuku tanam lantan ajanga nemuku shirang yep tenongi ni shisatang chang ratama liuku mesasar pelasita niawer upalasa rasa temini alangze leper kempang nong lia ucalan ayam pani meteter hati anu temayang tali jangjar mesasai tuk seruti pelasatan yawer ketemayang kemayanglah Bilang tang kemelong sawar Salema Tanay sijang lata Tekam tek muku ta sijang Jang ratma liuku mesasa Belasatan yawer upalasa rasa temini alangze leper kempang nong lia ucalan ayam pani meteter hati anu temayang tali jangjar mesasai tuk seruti Pelasatan yawer Siya rupa anaku Acurut ni yung ya awer Jang zula ngasitang isutan Ay patut seniyungnya Jang ratma liuku mesasar Pelasata yawer upalasa rasa temini alangze leper kempang nong dia ucalan ayam pani meteter hati anu temayang tali jangjar mesasai tuk seruti pelasatan yawer pelasatan niawer Tanabubanong,
Krista Timiyim. Tapa Youth Ministry atin ba kan lir, iba kan ya ayin lai mabisha lir. Iba kan achanga isu Timiyim, kaja dana asadang tsima kukta sibatali changja angadi da mabisha lir, anong ji asnok acha gikalami Krista Timiyim da sibakan angadi.
Radio angardam aser YouTube achanga angardam karida nga nai sabuba kan temdak tsina angali nung bu nai manung nangidang netenang aser nai sabuba kan aser container tenang da iba phone number 7005230601 7005230601 iba phone number nung nai kan aser container tenang dan kalami na tenang da zulura yok nung unuki nai mibishiba kan temtsitsi anumanani asimbuba nung mo alamtur pachang dungyanungi pai kan ana mibishalir container temsimung bai atin ba aser kan damji pa ay takchang aser kristanam tang tenang sang akatsadi da seba kan ana mibishalir anong si asnuki mo alamturi mibishiba kan anaya kakan kada tsingam tenang sanga angati. Sakar kipung kanongi kepuan lima nongi pilawato ni kesasarong cenali sisa puluh aki senger pelatang lina api lentang kipu pani cateta pani pelatak sitang aro ni temenen aki senali aka pani yang atitang ke kipung kipung kanongi ken film merta seta jumpa ni kesasa jasiali sisa puluh aki sener tangarama pelatang lina api lentang kipu pani cateta pani pelatak sitang aro ni temenen aki senali aka pani yang atitang ke kipung temenen isungkan seraputa simangai liaro di kesasa alir sisa puluh aki tangarama pelatang lina api lentang kipu pani cateta pani pelatak sitang aro ni temenen aki senali aka
tepuk mapang nongi Munga arupa pencung mong nong Tane pela teper Parno ki senglong sengram Kelema aru Sakatane putu numpu Aseni Kristat bentang Tenang sang aketer Techen pa putu nung asen Senci terapu temi Pupula lica panem Tenang sang aketer Aru yar seng sang adakar watita Seja aru Sakatan nebu aseni Krista Nendang tenang sang aket sedih